Tujuannya di ya? Oh. Sang nang lamar kamu sing trimo sih. Iya dah. Demeru nih. Oh. PT? Hah? Link PT artinya.
Ini kayak sore ngeratap kayak pagi loh. Memang kayak middle langsung main. Bapak, Kak. Nerarong ring talangin catus pa. Oh no, asyong lun. Kak, Bapak, kakak nggak dengar? Oh, Kalau keras-keras, berdiri aja. nerarong ring talangin. Oh no, caruan. Nasi oras. Ye, kesayangan wong anas dulu. Wah, mati wong campur. Dia marah, dia baru besar. Aduh, nggak ada yang lagi. Skaduk nanti.
Kan? Ini baru ya. Dia baru besar ya. Terus ada Coba ulangi. Apa katanya jalan? Tadi kita tekan masing-masing juga selamat. Kita akan punya terang. Dan jantung ingat. Irung jangan jantung. Karena dia jantung banget. Jadi tadi sudah mungkin tadi anak kuat. Bukan enak kan? Enak sih. Tapi nggak enak begitu sih. Sakitnya sih. Itu sakit nih pinggang. Kalau pijetin ibu sakit pinggang. Dan ibu tadi habis kan. So ibu. Emang ada.
ke jalan kan dia mau ke sini. Teman kamu loh. Sama anaknya. Ini kepalanya dia. Kepala anaknya. Mau dengan apa itu? Kayak begini. Mati wong kan kudu so. Mekiksa wani wong ba. Wong kira di kita kasoran. Ini ke ayu ko. Teman pemunas. Anak bisa. Makan aduh. Kada sido guson. Dios aning sumajo. Moto dadi ko huyang-huyang wara. Aman kado rarung. Singe. Dai. Mekana. Kita berangkat. Orang-orang ngomong ke unyasilan ya. Nerarong yuk dia lah. Ibon kuat. Kata-kata kayak so. Kita menanti. Sama kando.
Út đi trái, út đi, út đi ơi, út đi thế tụi hay, út thế tụi lấy tụi trái, út đi trái.
Ya, mali mainin sini. Ya, tuh sana ke dalam pengemak, kuya putih. Ya, kalau marung
Makin marum anak ke dalam belanjong kuat nggih harum-harum ayah ring sisa nang nggih Masa nyuni dalam belanjong ning aja anaknya masa nyuni dalam belanjong Tuniang, kurang aja, sandut, sumpen sih. Punan nonton jero nonton turun tapi nggih Baca, ôi tôi tay ôi trời ơi ôi trời ơi ôi trời ơi gì ai ôi gì ai